Nĩ andũ a nyũmba ya Philip Nyingĩ Mũrĩithi magĩthiĩ na mbere gũcakaya gĩkuũ kĩa mwanake ũcio thutha wa kũrũmwo nĩ nyoka. Nyingĩ ũrĩa ũrarĩ na mĩaka 16 na mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 2 cukuru-inĩ ũmwe wa secondary mwena ũcio wa Mpeketoni arũmirwo nĩ nyoka marĩ mũgũnda na akĩhanyũkio thibitarĩ-inĩ ya Mpeketoni orĩo. Dakika hiyo tukampeleka hospitali. Ni mimi nilimpeleka hospitali. Nilikuwa na pikipiki pale, nikamkimbiza hospitali. Ilikuwa kama saa 4. Kufika hospitali, pale hospitali akaandikiwa kulala. No ithe wa Nyingĩ arauga arigitani nĩ moire kahinda karaya matarĩ maratungatĩra mũriũ ona kana kũmũtheca cindano ya kũhũrana na thumu wa nyoka. Na sasa sijui kama ni dawa, kulikuwa hakuna. Kutoka saa 4 mpaka andungwe saa 7:30. Ndio nashindwa kwani hii dawa ilikuwa wapi? Thutha ũcio Nyingĩ nĩ athamĩirio thibitarĩ-inĩ ya gĩcũa-inĩ ya Lamu kũrĩa akuire rũcinĩ rwa mũthenya wa kerĩ. Huyo ni kijana ambaye alikuwa anasoma, alikuwa form 2 na alikuwa anaendelea vizuri na masomo yake na alikuwa ana maono ya kuendelea mbele, na ni kijana alikuwa ananisaidia sana hapa nyumbani kwa sababu yeye ndiye alikuwa mkubwa wa hawa wengine. Alikuwa anaweza kuwa control na hata mimi nilikuwa siko karibu. Sasa naona nimepotezewa na kijana mzuri ambaye nilikuwa namtegemea. What really happened? Let the family be explained what happened. Let the family know. Was there anything that they needed to do that they didn't do? Or was there some negligence on the medical practitioner's part? If there was negligence, let action be taken. Somebody must take responsibility. Agĩkĩra ũhoro ũcio mũkonde komishona wa kaunti ya Lamu Joseph Kanyiri augĩte ũhoro wa andũ kũrũmwo nĩ nyoka nĩ wongererekete makĩria hĩndĩ ĩno ya mbura. Wakati huu wa mvua pia tunaomba wananchi kule manyumbani mwao wajue pia kwa mashimo za nyoka kumeingia maji, zile mapango, na nyoka wanatafuta hifadhi, na huenda wakatafuta hifadhi kwa gara au kwa nyumba ya mtu. Hata kwa kitanda utaweza mpata. Ni vizuri kumurika, kutembea na kurunzi na kuona mahali unatembea hata kama ni kwa nyumba yako. Kumana na ũguo aikari nĩ moritio kwambĩka mĩtaratara ya mwanya nĩguo kũng'ethanĩra na ũhotekeku wa kũrũmwo nĩ nyoka na kuoya makinya ma naihenya rĩrĩa mũtino ta ũcio waumĩra. Kumekuwa na visa 4 ambavyo watu wameumwa na nyoka, tumepoteza 2, lakini tuchukue hiyo tahadhari. Wakati mwingine hii kunyunyizia dawa ya mimea, kunyunyizia ile dawa ya usafi inaitwa KEL husaidia kufukuza nyoka karibu na boma. Maina wa Wairegi, Inooro TV.